Etikolweni letinye ndakungeneki njengoba kugcwele ludzaka. Letinye tingale kwemfula nemadamu kanti nasemigwaqweni akuhambeki njengoba nemabhloho adzilikile. Ngulapho ke tiphatsimandla tetemphilo tihambele khona lapho betibuka khona umonakalo loshweng letikhukhula. Kutsikamedeke tikolwa letingu 630 kanti letilikhulu nakunye akungeneki nhlobo kuto. Bafundzi bakhatsatekile ngemisebenzi yabo njengoba kumoshakele konke lekufaka ekhatsi nemabhuku ekufundza. Kwenza ukuthi singawazi kuze esikoleni asisole isikhathi sokufunda bazamile as isikole othisha ukuthi sibe ne-online lessons kodwa nakho akuyona into enhle ngoba othisha sibaboni kahle asikwazi ukubabuza imibuzo kahle. Lesigameko esenzekile sisiphathe kambi kakhulu and asikho right because like imfundo yethu bemele sifunde like kakhulu especially this month. Manje ngenxa yalesigameko esenzakile lasikwazanga ukuthi siqhubeke sifunde. Umbiko wesikhashane uvete ukuthi umonakalo lodaleke etikolweni ungabita imali lengu-442 million wemarandi. Litiko letemfundvo lesisekelo lithi litawusebenta ngako konke lekusemandleni ukuthi kufundza nekufundzisa kuyacala kude kuti kuvalwe lesikhathi lesevele silahlekile. The plan that we've agreed with the MEC really is that we will prioritize open schools on the basis of whether it is possible to open, assist schools to settle down as soon as possible. Where we can't settle them down, we'll have to, and the MEC also has very good plans. We'll send them to neighboring schools, we'll keep them at centers, but for now we're assessing what the damages are. What is possible under the circumstances. Tinyonyana ticele hulumende ukuthi asekele ngakwengcondo labo labatsindzekile diphindze titibophelele ekusebenzisaneni na hulumende ukuthi kwehlele tingcinamba letibukene nalabothishela nebafundzi. Njengamanje phakathi kwamanye ama donations esinawo esiwaqoqayo azolekelela zona ingane alekelele nothisha uma ngaba ungase uthola ithuba uye eSouth House uzokwazi ukuthi uthole ukuthi ngaphandle kwekhishi esinalo kodwa kunezinye izinto eziningi eziyimpahla zokugqoka ezokwazi bazilekelele abantu bakithi kakhulukazi ke sizobe sifocuse kwa education. Kusenjalo emalunga emphakathi asita ngikukhuculula nekuhlanda tikolwa kude kufundza nekufundzisa kuchubeka endzaweni lehlandekile.